liu secing ladang. Begitu, tuh cang empu tuh nih, jajan cing empu di balai Banjar aja. Cucun naga sayang, dua jam gendeng cang seko santi, yo gendeng cang pupu sinom cucun cayo nyebak mungut neng, wah nagi nyonyo polon kini yan kaget. Begitu, mulai cang mulai, bisa cik bahasa Jawa, bisa, engken cing ngomong, Bayu merene kaget bang. Aportin merene, mai, yen kemo merono. Yen kemo mai, terus marana merene. Mantun cing ngerti, mantun cang ngerti. Mula bisa ci bahasa Jawa ngot bisa. Yen bisa bedek-bedek, sidik-sidik wae. Begitu. Tuh banu cang daseng. Cucun ja jerit cang mantun ja. Engke teko mantun ca dibiak cajag. Keleseng nyonyone anu baju kutangna plos ketempet yang mau berarang nyonyon mantun can notang berarang tuh bot berarang nyonyon mantun can dingin awak jalan ambil cang berpikir dalam hati engken ji berpikir tuh sehingga nangoncang soma sehingga nangoncang mantunya sapu cang nasinya kita guna lemo apa kini mantun cita ge amah ci begitu tuh bo ore nemu anu daseng ore jang daseng banget mantu nyemak cucu caplo terus nyonyone kan cucu becaplo memunyi mantun jatuh men engken mantun kieu Pak jangan joh-joh Pak tolong cando-candong cucumu beng cando-cando bahasa Indonesia aji kuda tuh artinya kieu ore nyanden cucun kieu ore cang nyanden sambil yo menyonyo sambil ci menyonyo engken ci nyanden wang onyo ane wang opo ane treng trang ting trung ting trang nyak kedek cucun kieu bongkar cucun cak oke aduh kedek cucun cayen bisa tiyo memunyi mirip memunyi cucun ca engken mirip munyi yen bisa ngot memunyi domyo kayo yo istighfar cingut istighfar ngoyong nyonyon mantun ci lagi dom ci nah idap nih aget nyak memunyi cucun ya begitu mantun jang oren tas Pak tolong gendong belikin coki-coki ke warung begitu aja cang ke warung ya jimpit cang panik ke di warung begitu pambien ngeling seng bien nepung nyonyon mantu bien ba nyonyo dia main phone bien canden cang wang apa ngene wang onyo ane dang len mantu jemaah cang tas nyonyone pang glu saya nang notang nah suwecoy do sang yang widi ayo jak sang yang widi aja ci nyusul nyonyo begitu dipang pa temaro ado nang notang nyen pisago sing pana canon sekali jeruan suwun ngemebat ngaboblakas lung meter tengah sadot tuding cang lem engken yo cai po ngelek-lek nyonyon somaca pentil-pentil ci juma bocol polon bodeman mau kawin mau ke kidung ngedeng satwo di jalan-jalan bo kaden ke kawin angon ci sesuluh benernya lek-lek nyonyon mantun bo pecil-pecil ci juma yen maklo mantun bo juma mah cai nage milunge cucun ci po gitu yo panas basang banak gitu jangan ada yan bapo jak uyang-uyang nih nggak satuan ginon cang milu cang pedeh lawan cang pedeh yo kan dan bisa pedeh waktu kalah kan yo menapo je dua panak singidang ngalah ngeramo kaget bang adik gitu cang bisa ngai panak cai bisa ngai ramo kaget bang nih milu cang pedeh komplit cang sarung cang kalau cang buung adi buung cang seng matlano nih kaki bo kaki nih bo begitu tuh boh kalau rencang nih bapak tak ngisi nyonyon somah cici pecemburu nak bapak sing sengaja nah ingat-ingat nih bahan ciga dan telung tiban doang tiban ci nyepsep nyonyon somah bapak ten bapak cemburu oyong istighfar cingut penyakit mulut ci nih bolaksanaan cimadan gamyo gamano derati keramo nemeneng kurang dipal nemeneng mantu pendidik pelajar di banci di Darmo Wacana kapal pang ajak gumi keke dia Darmo Wacana di balik TV jam 6 toh apa artinya lam Darmo Wacana tuh bo jam 6 dibeli TV tuh
Coba apa artinya itu? Dharma wacana takon ci. Oh, jam 6. Artinya sing nawang. Nih bagi lemo punya sing jam minum sing kan punya lam. Lemo maro bisa nawang giges-giges ngedeng ken brayo ngedeng ken semeton to jelema punya ken kebisan. Ngelah pipis bede orang iboliu to madan masih jelema punya. Ada kecapang jelema punya eko dwi kesumosari tri ngemertaning panjak catur kokilo baso pancawanaro konyer saduanaro rukem sabto suro panga. Pepitu kan bangcang keteng berlebihan uyang-uyang melam. Yen benyong lah pesiu kangwang bantal beli di pekan busung man semat man tali man pengang ilang yuk siu pengkupi bana cangkir do benyong lah pesiu ngelek-lek supra ek beli uyang-uyang naset nenggil do kakak batu tur pun nasinya cikal dot pun tunya li banci mo oh yo dadi sing bang satwa banci ben gedeng otak ke stres not Dewi Trijato beling konen nganten subuh beling pang ingin benci pang bakat kan jadi nangkep nyen beling Dewi Trijato gending ucap megending bertimpa loren gending neng nyen lam lolo nyen lolo lolot kita na lolo unduk beli jani makurana beli nawang anto pale anto adi masih pele ya banyak latek benci ian inaragama yang beli adi sopirne beli motorne dua sopirne menyetir sina luang pejalan montore untuk beli jani mejudi anto pele anto mula pele anto sing dadi nanging pangideh balik dosan adi ngawe sakit hati lakon nake ngamul mulai lakar mesadu kepining matuan beline ser iya nadi tu sing demen poken ba lima ceki cuma gening apa cinengkek nih demes bes cekian adi iya nadi tu sing demen poken ba lima tajan dong lunasi cang mangku pasti kopang dadi Polda Bali adi ini nadi tu sing demen poken pa lima mitro ngilah kabuci gending na ayo kakak menggending gending melama gending Iwan Pales Iwan Pal kita na Iwan Pales ubah gending gending apa lam gending gitar tua maaf gitarnya sudah rusak batal judul Ani penyanyi Dewaji Romai Rama dojena dewa nyen Bang Aji Omai Rama dojena dewa Ani penyanyi Aji Omai Rama maaf Aninya sudah hamil tidak bisa menyanyi apa sing kaladau nih api Akademi Fantasi Indosiar wih hebat nih nyene penyanyi Suto dari Denpasar wakil Bali
Judul nyanyiannya Sampik Ing Tai. Apa gening sutong ujang Sampik Ing Tai? Paling sing menuju puncak gemilau cahaya. Oh tuh di Jakarta. Yang dini di Bali mengening itu si rarut penonton. Yang di Jakarta apa gening melama? Gening kakak di Jakarta. Oh, cinta anak sekolah. Kereta senja. Istri yang tak berdakwah. Kelelawar merah. Denam nyipelet. Rumah tua. Telur mata sapi. Si buta dari gua hantu. Pajak judul sinetron nyang tuh. Sampai lam. Sampai. Kakak dari sampai tidak di bapak nih. Mejak ngeling sampai ya bapak nih sengiteng. Gitu satuan pidan. Oh gitu. Oh, ngeling. Nah, nyanyian slow. Session. Apa? Session. Apa modern session? Mulai itu action gitu nah session. Sedih gini ngut. Nah, cingling mesin. Satu nun sa. Urin ngoyong satu nusa satu bangsa. Ngil. Satu nu. Nih, biluk lagi mulai pemonon. Satuan Sampik Ing Tai Yani lumrah di masyarakat. Gambaran Runi kala ia hidup berumah tangga. Kewala dugas dalam Adi ngajak beli kawin lari. Keselkenake sepalangan adenan Supemedia. Bapa Bonelam. Sing siap action nih. Sing iya cai Sampik jeneng Cijelek sing lek-lek pantas boci demen ke komplek. Misi sing itu jindik pangsarameng. Sampik bungut tebal kerangken samal deman ciken rujak kedongnong awe nang bong cigonong. Misi sing itu jindik pangsarameng. Dodong hitung seramut yang aleng. Takoreng. Sampik apa tageci dadi cinyebakan bapan ci orang? Tiang sing nyakin ing tae po. Adan jelema ing tae itu. Tunang sampai kenot. Gimana ulo sama danung tae. Oh neci sing nyaaken tunang ci kening tae keto nyakit hati ci bapan cedek satu cengeng cine truno cengeng ci bapo sing teman ngelapan buku kere bapannya ne pedes saja nyemak sempat lah. Mati nasbo mati. Bapo sing teman. Mulai mati ci. Oyong. Iya suwut saduone ya benyah latik bungut ka konon. Nasib ki mur luwung. Bading nyane pongot bading. Bungkaring banci. Ci yang ini disampek, kakak di bapane. Iya, cai sampai ngen malu. Bang nama gening sampai malu. Ngalem. Yan pidan zamane jukut Jepang. Anak lo demen membok kepang.
Yani zamane jukut plecing anak lo ia demen meriri boning. Jani zamane jukut ekul ado eng kacang yen tipat wadah piring. Po artine siung mangatus sakit. Sampai do jukut pelicing ngono. Hi sampai ke jani damai. Aduh sing ada bayo dilakar nganten. Walau jadi iya ada kita kenal mati. Tuang cingending kengken ngomong ini. Lahir menibanci. Sampai apa tangi cikin bapak ya? Orang antap jang papa. Lambat bin bedik. Orang dia. Impala jamu enggan menjelma embuh jelema demen nyacat kekawin jelema demen nyacat nak mau sastra yang ada nak mekidung yo berlemo tukang cacat saya jo aja mas satwo yo ibane paling ora paling mangkano wah wedan menortane wah ngen sing ada sugeng kan menyo apa nih paling maji di bumi pipes kayak pipes ora paling maji. Ya saja pipes paling maji di bumi ya. Mau nak tombok betaropang sing ada tsunami mau kaget banget. Pipes kau nih. Iya laku joblar lemone. Mone berat gaya menjago Dewi Trijato kau nih beling ngijik nih. Dah ini mau pulas. Blar, sini kamu deh. Wih, malah jalan ngawang ngagum katelok. Babi ngepet duri. Babi ngepet. Jikes. Wok bungut cinon. Weh, kiki jauh yang clown sing nang-nang. Ada berita? Ada. Berita apa? Yang ngorto. Ngorto apa? Ngorto nih sing tawang. Yang nih sing tawang ortang nih tawang na ortang. Nih tawang ortang kan bertawang kan penonton montongin. Men ada orto tawang, ada sing tawang, nih tawang engken. Nih tawang. Oh, kene contohnya orto botawang. Busan sedonden menyoglur-glur dini ngayah ken perdadane kenan atuh apa picosan di jeruan. Kopi, nasi, jajo magenap. Nah tuh kan botawang. Nah tuh bemadan orto botawang. Do bian orta botawang tuh. Mana nih sing tawang? No nih sing tawang mejap suwun wayang man yo nasi bin. Bukan sing tawang, bukan orto sing tawang. Ah kakek jelema bocine. Ajan ki. Nih bo bangkung lek-lek gula cine. Apa ngelingkung jalan mula satuan ki. Ora cuma gaya di tamu jane blar. Oh tamu magay non pidan. Meroling tuni. Kalau pecat masih tuni. Kalau gitu gara-gara kejawab bahasa Inggris ya. Gajah nak menyoba bahasa Inggris nang gigis-gigis ya. Kawan ki bahasa Inggris? Mungkin. Ya umpamane ada no smoking apa artinya? Di Pertamina ada no smoking apa artinya? Minyak habis.
Kalau minyak habis, tuh ada Pertamina tulis yang gede no smoking, betenya ada tulis nyenik menggantung minyak habis gitu. Sing jeto sing artin itu no. Nak ngantung nih boyo-boyo cilemo. No smoking artinya dilarang merokok. No tuh tidak. Bisa Ci, coba nah tes jangan malu. Nah, iya numpamane lari run. Nah, iyan tidak no. Mobil car tidak no. Jadi lari tidak, mobil tidak. Apa bahasa Inggris nih? Rano karno. Pinter lu. So ya guys, iyan bebek dak, iyan bebek putih wet dak, bebek selam black dak, bebek melaip dakep. Kalau dakep melaip bebek iyan sing dakep sih gue ya dong. Weh, iyan bebek orang kita iyan talu bebek dak sino. Ay menyah bapo sing ada nih. Weh, iyan belajar menyoba bahasa Inggris kata benda pelajin si malu. Contohnya kan, iyan tembok wool, jenda the wool, tembok, meja table, jenda jadi the table, penggarisan ruler, jenda the ruler. Oh, pinter kamu. Yen bunga flower, jenda the flower, biu the banana, pas, punyan biu the bong. Hey, nya besi lu boleh non. Won chẳng bình giá trị Won chẳng giá trị blar mula penyakit masyarakat mula Ci. Wang bo yang penting yang segarnya engken orang keledotnya. We lengi semenek Ci miseng milu Ci unjuk rasa, yang mujang unjuk rasa. Mau toleh mau menyo mau toleh nakin masyarakat ini di Merageng. Ada nak unjuk rasa masalah lengis. Enggak yang saing orang agama Hindu tu nak sing ten sing unjuk rasa masalah lengis nyaji kudo lengis sing jadi masalah. Ani masalah ha bendan je ye mene maro masalah. Tadi gitu tsunami mati jauh nyang do. Ah kakit jelema cing lah. Man ada karya amone sing itu blar. Ada karya amone iki nasane luwung karya ni do. Oh. Tadi tawang ki luwung munyin cecak asan bo memunyi. Cecak aran kecak Saraswati. Kalau Banten Saraswati mau pindahan cecak ciri tuh ciri. Ya upamane dangin memunyi cecak Botharoi suara dewane. Ayu kang suijo karyo. Wih luwung gaya luwung. Yang dadio Bothara Wisnu dayo artinya luwung gaya. Busan dijo memunyi cecak ablar dangin artinya luwung karyo. Yen lot wah Bothara Brahmo memanas nyamo dari musuh. Artinya jelek. Yen dao Bothara Mahkadewa kuning artinya jelek liakin pesan teku. Oh yen dal lo dajak dao jelek yen dadio jak dangin luwung munyen cecak. Kalau menyo yen ngelah gai gede cara di ciruan ngai benyotong onyang dadio jang cecak ajak dangin. Kang onyang membunyi dadio jak dangin. Jang sing plut dadi penitia cecak. Ya Jawa makan doket semang saya ada apa kalau non blar not lolo Dewi Triyanto kone beling konen nganten sesuun Cisubo beling nih boda di semang panjak di lengkonon lolo nyang ngot cipeh nyang pegawai KP pesunot dadaren ya Mulan sedang pun anak dalam lawan parek sia-sia ning kunang parlele Rama
Pimpin lulut kali kelot nyaman nyai nih singa kakang bok ana degire dab-daba amulune nyadak gade amulune nyadak gade masa muguyu mangasara ditunjang biru gawe amulune gade Deki randa nengani kron dab-daba amulune nyadak gade masa muguyu mangasara ditunjang biru gawe amulune gade amulune nyadak gade amulune nyadak gade masa muguyu mangasara ditunjang biru gawe amulune gade aduh oh my god uut dasarnya ya nado nepung nak mesiot bawa kena jijik coba nya ya uut nih aku si putri sinden panggung memenuhi panggilan Anda dengan tetak ser. Nah, dari panggung ke panggung semua kulakoni hanya menghibur hati yang lelah goyang kanan goyang kiri sampai goyang kanan goyang kiri sampai pagi goyang kanan goyang kiri sampai pagi tak 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 ser pas benar tuh terus saya nyama gendeng ya gendeng Bali apa gendeng isik saruyan wih siot nemeh kempol jet ngenakan di weh jero mangku sane bakti ning tiang go ngaji sane bakti ning tiang penonton joblar cinta Anda tiang tangkil pacang nunasija ku coba melempar manggis ku lempar ku coba melamar gadis
di sekolah mar jandaku dapat. Nah. Aduh, uut. Zaman wong tua rapi perawane kalau abang nangis wae ambar gowo di karo manue manue dicaro pundote wis akeh ulune baru digoyang ser aduh enake wah sing nyak ke muka nih aduh baru digoyang ser aduh enake Yumin baru digoyang ser alhamdulillah yes nih sama keladang kelan bian baru digoyang ser aduh hei lek mengecup ngajak cewek KP ketok cewek KP Ci pemimpin runo demen ke KP ngot mensap bin taran Ci undungnya nih mirip subom penuh mayo ido mesiram ya intip di pesiram lah nyen yang melegang nyen yang ngawin yang mobot yang sesuatu yang gini lalan kemulan lid ini bin merayap pangsing ketaro ada ngot milu sih hijau intip nang kibun nalan barang-barang lan wajat lum orang leseng sandal apa lagi leseng sandal kekujang sih hadap ih sing hadap sandal po deng wani kalan dia sang ayu teriata kan yang taman kakek apaan sampun surup sang yang aruna enak mangke kadios marwatan yang pancoran kakek aduh sang ayu jegek yayan sama kan pada lumaris adios marwatan yang wi lumaris kakek lumaris dari jatuh lampu akhir kanikang aman asok kakek ngil kakek urincang bong abas amung itu ibi mau bersih melam singnya abas lam sing not jani ya nak mesiram not di pancor nih intip yuk lam gen jalane ganong cang sing ci not lah ganti ngono ci nek lam
Udah wih bos tegah non. Yang ditebin sama tanja mungkul. Mondo pas. Morto na pang dinga kagak. Meh bom lalung. Nyen. Dewi Trijato bom lalung non. Musiram. Oh sana mang bom lalung. Meh bulun non. Bulunnya non. Sangat nom. Bojok nih sing. Jing ngai kan ji. Oyong na bates lam nen semut nut bates sisi. Jangan konsentrasi jap nah lam ngoyong na lam. Gaji ngomong, pandingah kakak sing not ngapo non. Ini madiman not nyen. Dewi Trijato. Nyen aja sano mang nyen ah. Madiman sesek. Bangun, oh. Bermain? Apa main? Tadi si ortok itu main. Aduh, dengen. Musuhin not, nyonyon Dewi Trijato cara nyonyon mantun kan lo. Aduh. Lam. Apa sing note ngap nyengut ngene. Apa dinas kakune mau mental ngon. Oh, jangan samurat lam. Samurat apa dikit tuh? Ngot kakak pok nih, kakak dua pok. Nih nacang sing wadih ha. Lam. Kau belus nas kakak kayak gini. Iya. Kaget mau anyang-anyang pulau dia yang ngintip. Penyakit tidak dari lemau. Didian ngintip pang puas. Dadan. Urun. Anoman ya terus tiba marwan teninggal ke diraja. Subuh dekat ini di taman asok ke lengkau ni nah. Bu. Tulan yang du. Waduh Ratnu Trijato sedang adios sedang miluwong Dewi Trijato mesiram. Yai. Dados wenten anak nyareng ye. Bojok putih kak. Anu maruti maya. Atut ampun atu kenikang. Ning awe neng beling Dewi Trijato patut ampun atu. Dan saya kadi pesadun itu sangwi bisana. Yayan makan apa dia bawa kang satu mapanipun musuh. Ampun ngakeh bos ngiring jok dan asli redu. Ampun sampun puput adios marwantening pancoren enak lumaku pun marwantening gedong nanging sadinaning mangkano sirerantening ke angulati kunang segar marwantening ketamanan kakek. Waduh ratu ayu mas yayan sama kano enak ke wala pada yakno apa anak weh gatini kanang satru dan rumah ke di kanan kakak singa kan ada ngiring ngeyate-yate kita rijata.
Duh, sangan noman dateng kerode tanpa ingat. Iya tiga. Sangan ning lodero. Oriaki. Lodero buke. Anu mantanang lama tuh mati pula kan. Wang wigilaken lodremu kegateni kanang sirhan mandur janu. Mesuangipun sastra lodremu kau. Cakup pengalimanipun pesuanus anu sedados raksasa. Yayan mangkana dalang pati yaya Deki Maruti ngiring Ratu Ragung melan patut. Patut ngiring juga orang ring jagate tendoh tengangen pertiwi mau. Yayan sama kana karodo ngiring. Uriwak. Yatna kalaganda. Ora. Raksasa, sini sampeyan yuk. Nang semangat siap membela Nusa Dempsey. Raksasa. Wow. Mati dasar rasa tegolo tu. Raksasa gremo main. Raksasa kigolo mati. Raksasa gremo main. Ci mati.
nyalah jangan mati yang jeruk ketut ceri cinon. Lagu-lagu neng apa? Tuh, nya penyo dayuh ya. Kalau jani gumi subuk. Ada kan gumi jani anjing mengikut api. Anjing artinya cicing demen memunyi. Manusia jara-jani lioneng demen memunyi. Api munyine ngeranang panas pelengan. Dan pewates tanpa tanggu kita nestato ulurin. Yantan sido bernyalanan ngerana yang sakit hati. Nyalan kita nak kewah saja. Ngalek hidup mati bakat ngalek bajang tua pole. Kewah mula cara jani. Mula kewah ngelengang ni jati patut. Yanin dini tuara pasti. Winayang mau pikat puoh ngangon pikat lelipi. Buen pidan bacat ben mongkos. Ngalih ini benah kewah ya gumi jani. Kalau masyarakat Riki di Meragan, tolong satukan persepsi, satukan jiwa, satukan hati untuk membangun Banjar Meragan yang indah dan damai. Benyang tiang kel meriki tangkil kel ngatureng jinah 10 juta. Kayang tiang dadi gubernur. Aduh. Nih. Nyak ngeranyik satu nih batu ada nak ngentung. Kalau sing dadi, dong awak benyo memunyi cara jani munyi ngeranang pelih, munyi ngeranang benyo rahayu. Aduh sastra mau sang wasito ni mitante suka wasito, ni mitante mitra wasito, ni mitante pati. Munyi ko ning ngeranang mati, munyi ngeranang iragong lah timpal. Oh, sangat nom tuh si kera putih Sun Gokong, anak Dewi Anjani, perempuan bagaikan Dewi Saraswati yang tangannya berbulu lebat. Tangan agen membulu yang beten, membulu yang sing tawa, sing Kak Agus man ngurusin. Ramati Dokter Asarino main ngabebom ya. Mirip nemadan gegodan dewek beline jani sing ngidang ngeliding. Ane cen kaden lakar ilonen maka dadwo galahang beli ngorahan sing cocok kone memantu sing cocok kone memantu kit basana ge meju juin bonene mejap magendeng bian meju malu ne na utus saken basa porayo pada di bos yo hop ngawang ini meju yuk. Yang penting ngeragong sing merusak kelestarian di batu nyet kuning ringwa keles lanok. Yo makilat yan yo. Nih ada hujan nih bisanya nih ada batu mesti ya kang wang nih kilat. Seret. Toleh batu, wow keren. La 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 la.
nama si wae. Peh. Mulo jelek aneh bakat tuh. Cara pernikahan nak lingsir. Ayu kinawe ayu tinemu luwong gae benyo luwong kalpi kulih nih. Alo kinawe alu mejuro. Angan ngadiwin. Ora dia. Jalan. Bulan. Bobotoh di merageng nangnya. Orang anu kajan wali kone di jeruan. Sandi nah. Apa tajan wali? Gak man. Lek mesti maju. Siap kuning mebatis bieng we dong Dewa Ratu sing lah hati semangan beli ngejo siap sanya beli metajan pedang nih beli mesaki meceki gitu kan jangan beli sing duga ben pakai ngelak somah kene kena pasal 303 KUHP 5 tahun penjara atas bojen ingat satu menodai kesucian pura kaden cang mangku pasti guys bawe aduh ini jangan bersiap main bakten chicken puri nana cang ngalih di nih oh aluh man bebodoh. Oh, no, siap ya. Gak deh. Len keruyuk siap canon ci. Udah rajah nih tawang ci rang dom maketu. Tawang ci ulas nih rarung mau tajuh. Pani cing lawan siap ca. Ugok kentaji bangko ya mesin. Weh nak bola rata tajan na cinu kanya makai matajan. Nena angon wali tawang. Angkal adot tak wali Bali. Wali bobalihan artinya yanyo di Bali harus ada pantes tabuhrah. Dong ay tajan nani sifatnya judi sing. Awene ngirago bedi-bedi sing dadi ngangon sifat judi. Ilang bedi-bedi lan. Oh, kuda ci, nah angon bedek-bedek nah kuda ci banding ngetong siap ciot. Lu, wih, klung juta, sing klung tali gin. Urin bedek-bedek gin. Nah, angon wali ci bang ngatur ini nah. Nah. Santai. Ayo ready. Hek, hei. Yang sing bani play mo jadi. Pak. Kaken kumpi bobotoh non. Segala cara dihalalkan. Mungkin eklek siap luwonon. Kalau takon yang siap papa, kata saya siap papa cicing aboh. Jangar nih kalian cang sajo, jangar siap muani lek lemal teko non. Kalau cara jani gumi kancan panas dong awak-awak benyo.
Mani yang ada jelema dingin-dingin sin jalan masaput do kadean jelema gelam apa urung si di tengah non. Kalau yang ada promosi gitu hati-hati do aja ke kamar tamu gaya nang kopi ya gaya nang kopi ke pewaragang ke pohon ya TV PCD sapu non. Angkal jadi hati-hati peh satuan ci caro nak mena kan engken mada nak mena lekat dipuri yang dot ci lekat dipuri di dot dadi nak mena dipuri lekane banci pidan boje lekat dipuri sing jadi nak mena puri dijauh puri raharja rumah sakit tuh not jajan lemo unot sang anom dukani do dewa ratu blar kalau kudihangi banci jani sepal-empal kapor apal kapupoh pokapok mabot nyungkling atau memberiak ngaji bayu bajro non dan kemudian siat ramesan mulan memeh ke pasir pelai bengenon pasir pelai bengenon tuh rauh ida sang Gunawan ida sang Wibisano nyen sejati ken ni asli ken ane sing asli aku diang ibu yani dan kemulan kedawana petak Dewa sang Marages Boyok Putih orang anak kena yayat iki warahi Gunawan nenek pernikahan Prabu Lengkone sang Wibisano jani membawasan kita pina ke Durjana idewa ane musuh tiang lamunang jani sang apa pengawaking Durjana enak lepas gati ni kanang sana. Nah yang tadi pengideh tiang nyen je merupa Durjana nyen je merupa pelih lepas penganggoni dewa pangsekan tawang tiang suka pun amantu lawaning sirakarwa tiang deman lakar memantu kini dewa iya yo awiwahe nah jani kelgeaneng tiang karya wiwahe pangsing reret karyan ni sang Prabu Rama lepas penganggoni dewa sang ano mengajak dadua yantan makanya lepas gati ni kang waru yang sing gitu kelmat tiang dewa kengken urani sang apa kita sang apa waduh minta urep ih jembawan kamu benar nyanda di sang anom tuh gitu anoman ngelekas sang Jembawan dari sang anom non boyong nih matengak cicing pernikahan sang anom cai Jembawan anten ngin Dewi Trijatona pangsing ledah pangsing dadi putra bebinyat sentanan Cimanipuan bendan jenyen ada penyerwadian itu sang Ramodewo ditu di Bratayuda mempeseng sang Kresna sang Kisawa ditu nyenanteneng panacia yen loh panaci ada nang diah Jambawati yani pangsing
buong nak mayatnya ditu karyo pitroyannya di jeruan itu di puri ayodya jani anten ngibanci malu dini karyo watiwo-tiwo kengken je bener nih pangsing cai ngeranang rerat wibawan lengke tek itu ide sangan noman nih jani sing artinya sang Dewi Trijatho nih sing artinya bling setonan nganten di tuh oh awineng ada satu buku kene ben manici yang ngelapana yang ada nak nganggur alih lu ketepiannya tuh apa bajang apa truno pangsing di subuh kene lantas menyong pengang pelengnya non jadi engken jadi Kang Wang ya malu jaka sembung ngale gulau engken jadi Kang Wang ya anu ilau-ilau kang udiklan artinya Kang Wang malu monegin unas sugro kidodane sarang sami kirang langkung ngantuk di tiang aturang aya ledang ampudoyang Om Santi Santi Santi